الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga palanggungan sing kami hatiranan, demikian yan simusugpat ha social media. Murah-murahan ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala dihilang kita ni usintuhan at Rabbul Alamin taufiq amuin mahinang laong ta puunan sing kita niyo atawa laong talutuanan sing kita niyo dito hadarat niya in waktu na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Menjadi pengajian haupo-haupo amuin laong takawaon sin kita rin ha ayat mahamulia dengan Quran dengan surah Luqman ayat kauhan tagdua firman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa man yuslim wajhahu lillahi wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa ila Allah wa ila Allah aqibatul umur. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala doon ha ayat ini amuin biyaitaan niya in mga sila amuin matan-matan nagmalilla patuhan Rabbul Alamin nag-aga masin Allah subhanahu wa ta'ala amuin bukun ula-ula in pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala karena yaun doonin ka-ikhlas wala miyuklas doon hakatan amal pajatuhon sing kita angan pagkamano siya labi-labi na tuon amo hindi sila mig daing hatiranan amuin napatarang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala munin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam haamuin uno-uno impiang daakan niya roon hadya kita niyo timututog sarta doon haon miyamagad haundang-undang sara sin Allah subhanahu wa ta'ala munin Quran mahamulya doon ha ini biyayta sintuhan na to Rabbul Alamin ha mga sila nagparayaw nagpaamo sing kakahinang nila wa huwa muhsinun amoy in laong ta ingkatan sin amal nila piya kukugdan nila roon ha amoy in kabayaan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala at walong ta marayaw piyag barayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta amoy in iya agad nila bang uno indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinangon nila ingkatan sin piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyatangkisan nila na doon ha ini ha bihadto in kahalan niya laong sintuhan na to Rabbul Alamin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa in mga sila yadto nakakawa sila sin amuin atawa nakawugbog sila roon ha amuin sa hugot-hugot pamaugbog harap patuhan Rabbul Alamin biya sa pantun nakahunggong halubid makamdos amo na yung pag-ianon laong ta induhulan niya iyari kato taniyo iyadto induhulan hangutod hatuhan na to Rabbul Alamin kamaksuran niya amin wayron nakapatiot ang sulag uno-uno haot sin ipon iban sin tag-ipon
bang uning kabayaan sin ini tag-ipon amuray sabi niyo urol hihinang sin ipon niya. Na ini ni janji sin Tuhan Rabbul Alamin hamanga sila bihatuin kahalan nila wa ilallahi aqibatul umur. In pakarajaan katantan Allah subhanahu wa ta'ala na in amuy in atas sin katan pakarajaan sin ipon niya. Dan hindi naman halaw man sing gumini sampai siya lang ta maka datong madto pa amin waktu kahinapusan atau adlaw kahinapusan in siya halaw pamarihara sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Naamad to mga palanggungan sing kami haagama Islam. Nabi adi ni luparagbos si mga sila amin pag-ianon ini aun ka-Islam ni, amin ka-Islam matan-matan. Atin niya amuin pagmalilla, wayroon dugaing pagmalilaan buat malaingkan in Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo na in mga sila, muna-muna nag-ingat. Karena inununo pakaradyaan, di jumato in hinang pakarayawan atau pauno-uno hinang. Mabaya mo pajatuhon doon hakabayaan mo. Hikarayaw kay mo. Bang bukon makaunain panghati. Makaunain ilmu. Amo yan to. Ang kanabiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya, laung niya, illa man syahida bil haqqi wahum ya'lamun. Buat malainkan amurain sila nakasaksi sin kasabunnalan sin matan-matan in perkala yaun dengha Allah subhanahu wa ta'ala katan sin piang daakan dengha Allah subhanahu wa ta'ala katan sin piang langan dengha Allah subhanahu wa ta'ala amuy in yaun katantan nagmaingat sila hatungod sin perkala yaun. Hasupaya may ta kita magmaingat. Hasupaya humugot ini pag hinangsing kita to pagpajatusin hinang. Humugot doon ka to hangkan tayaon hinangon sabab inyaon katantan piang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hatat kala piang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala Allahu ta'ala nain magbaya bang unuin tutong basad hirihil niya haipon habihad to in sila matan to nagmalilla simatan pagmalilla pa Allah subhanahu wa ta'ala. At niya, in kamaksuran niya, ubos sila nag-ingat, sin ilmu, pag-ubos na tanto nila na tuodin niya undang Allah subhanahu wa ta'ala, mikit na lang niya in yakin, doon halaw sin bigi pa, ini pangatayan nila. Unin pagyanon yakin, amunain, pagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amun magnaik saksi in ipon, Patuhan Rabbul Alamin magkabtangan asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Na doon na ini laumsin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya beta kato na in katan pakarajaan habiyat tuindahan sin iniipon harap patuhan niya Rabbul Alamin na inyan klaung niya wala yalqallahu bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Wairoon lang niya dahing mga ini ipon amuin makamdos in pamarat saya nila pa Allah subhanahu wa ta'ala hati niya in pagmalila nila matan-matan sarta tiyanto nila doon halawang bigi pangatayan nila sin ingkatan hihinang nila ringha Allah subhanahu wa ta'ala piya sampay sin daak niya amunin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hawak tulong niya magbak sila iban sin Allah subhanahu wa ta'ala diara nila in pagdaiksaksi nila yadto way hambuk ipon nagdarahad to way pagduarwa niya sampay lang niya in sila way roon ini tungbas dugaing sin Allah subhanahu wa ta'ala wat malaingkan surga. Amo yadto mga katawtay manghuran haagama Islam.
na inyan katantan di siya masampurna bang siya ini di tay maunsin manusia atau di tay maunsin bigi jantung niya ingkataan sin kiabtang niya. Sabab muna aun dunhan magkapuklas lang ta mataod magkabtangan biya ni to sa sumagawa wala biyunnal sin pangatayan. Biya na sin hinang sin mga munafik. In munafik bang mo kitaunin ka Islam nila aturon mo sin in luparagbos nila magtunay sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ana ba wayroon lang ta ini manusia makayan buat malainkan insiyaon halawom surga bihad to sa sumagawa na hasabab sinaon katitipuhan nila patuhan Rabbul Alamin dugaing ingkabtangan nila iwan sinhalom simbigi jantung nila hasabab yan yaon kanila impagyanon kanifak aon katitipuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala amun impagyanon sin mga magimumungan laung niya lansok hagwa bingit halawom Hati niya, bang kitaon, inudyot pamaranan nila, inkignot kahibal nila, biya luparagbos yun na kanilang kataan ka Islam. Bihan. Na sumagawa lang niya bingit halawom. Hati niya bukod matan in pagsabunal sinbigi pangatayan nila patuhan Rabbul Alamin. Sabab impagyanon lang niya runhan, amin panayma, suway mag-agad, dahing habigi jantong in amoy in tasdik lang tasimbigi jantong mag-agad iwansin lagtik sindila. Amo yan mga kataw tayo manguran hakam Islam. Labi-labi na tuod amin siyukat kato tanyusin Tuhan na to Rabbul Alamin hangkan na siya nagpara rasul nagparadaak hasupaya kita niyuri makapuklasin ini kakahinang na to dahing haamin daakan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Batindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon niya hinang-hinang indaakan si mampay mereka ato taniyo. Inyaon katantan ding hatuhan Rabbul Alamin. Sabab indiaak niya, di iyan manglamud-lamud hatungod parkala simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang unuhadya indaakan kaniya amuhadya ito ini baita niya. Bihan yan. Sabab inyan siyaksian sin Tuhan na to Rabbul Alamin alam sin Quran laung sin Allah subhanahu wa ta'ala la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di indaak niya, amon impamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hipaglagtik indila niya, buat malingkan bangyaon, ini himibal na indila niya, gumawa na in suara rengha, ini simud niya, inyan katantan, matan-matan, in pagsabunal harap patuhan Rabbul Alamin, na ini kataan hangkan siya nagdaka supaya on singuran sing kita niyo. Bang kita imian laung ta ini ilmu ini panghati ko. Sa dainin mo kiyawa. Panghati ring haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nilang niya matan-matan mahugot impangahagad ko. Dainin mo kiyawa in panghugutan sinamuin panghati mo dain haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyaon panayma imo matan magagadin jantong mo ibansin ini labtik sindila mo damikyan in pianinguran murunhan amunain daak sin Allah subhanahu wa ta'ala la ang kanabiyay takato di manjari hakama sin Allah subhanahu wa ta'ala bang wala doon in pag-ianul al-inqiyad amuin paningod sing kita hakatan kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab misalin siya nagdak nakato tanyo. Uno-uno hinang mamayta in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin inyaon sa kaula-ula bukon niya on daing kaniya. Ilagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato laung niya sallu kama ra'aitumuni usalli. Sambahayang kamu biya sing kita niyo kako pagsambahayang ko. Na may pagsambahayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Singud-singuran niya ha taurugaing at tawabiya din. In sambahayang tuan ko, inyan piyatawag siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuy in piyatalbang siya pataas langit, dito sila naghamatungan iban sin Tuhan Rabbul Alamin, nagpatarang sin ibadat sambahayang, amun dia sin Rasul sallallahu alaihi wasallam marikato tanyo pa, babaw singgumi ini,
amo na yung singuran singkatan sinumat niya. Amo yan, mga katawte manghuran, hakam Islam. Nahasabab yan. Ini, intungod pa mga sila, amin lang niya, nanay maisa, sumakawa, bukon bunalim panayma, amunin pag-ianon, lang ta, ini, ingkab tangan nila, tiyema nila na, sa inpaningod-singod nila, wala naka pagay ni atap iwansin, paningod-singod, haamin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangunin diara niya, unin piyatarang niya, biya nasin sambayang. Damikian yung paghaji. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, khudu anni manasikakum. Kawa kamu sinaturan paghaji dan kaku. Hangkan naha waktu sin paghaji niya kahinapusan nito, laung ta miabot hanggatos tagkapatan nga ibuin sahabat miyakad kaniya sin paghaji niya. Hambuk riwayat. Hambuk riwayat, laung niya hanggatos iban kauhaan. Bihanin taod sin nakaka. Daon pa isang riwayat, labira kasiyaman nga ibu, yung mga kasahabatan nakaka da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa sumagawa, bukon da kakunahan sin kita, inamin umbol at tawain taod sin miyakad, sumagawa, in kamatanan niya ingkatan sila to wala miutas dahil kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai in Rasul sallallahu alaihi wasallam nalawa na rin hapangatod sin sila katantan masi-masi ing kakahinang nila wala na pindah biya dahil sa kaula-ulain Rasul sallallahu alaihi wasallam yaon halauman nila. Bihan suwayin panganalon singkatan umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pa waktu na to ini. Sampai mapuas pa in waktu na to ini. Amin suway rabihayad to hasiyusiyuin mabaya. Dunhan amuin lamta makakawa singkatan Tuhan sin katarangan kasabunalan sin insya matan-matan nagmalilla sa bunal pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manghurang hakam Islam. Manjari, doon hayan, in sumuno kaniya, biyita kato, amo na in pag-ianon pagkasi, al-mahabba. Pag-ianon pagkasi, pa Tuhan Rabbul Alamin, amin kasihun mo muna impiang daakan niya. Iwan simpiang langan niya. Sebab karuarwa yaun ibadat patuan Rabbul Alamin mangmuiyakan kita kawirun sa lupas. Bang mo hinang impiang dakan sin Allah Ta'ala ingan niya ibadat. Bang mo tiang kisan impiang langan sin Allah Ta'ala ingan niya yaun ibadat. Karuarwa dihilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tungbas. Kita kau yan. Hamang sila matan-matan nagmalila patuhan Rabbul Alamin. Naroon sampai biyita doon, impagkasi patuhan Rabbul Alamin, ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ay, waqtida'u asari, wa kabudu hudahu. Bihan yan. Impagyanon lang niya roonhan, paglasa pa, Tuhan Rabbul Alamin, amuin simingod kau haraak niya. Singuran mo, hangkan niya nariya ka supaya on singuran sing kita. Bat banghadja ingkatan manusia nagngangan muslim simingod kakainang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ay wiron sa ini pag ini alugakat hatungod perkara pag-agama wiron pagsulang manulang sabab hambuk datuan in amuin nang hindo kato tanyo kahinapusan na sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon hay ni banghadja mga nalim manusia may tanaw ning pagsulang manulang. Tantuha, may taanaon ng pagsalang manulang dunhan, pasalaon na miya magadun hapikilan nila iwan sinakal nila. Wala na roon nakaagad haamuin, tiranan, diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam at tawapiag ang gautaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan yan. Na pag-ubos doon naon na magdawa sila. Sin kanila yaonin kasabunalan. Mga katawtay manghuraan, di na to hikasiplit, inakal na to, ibang pikilan na to, palauman sin, agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inagama sin Allah ta'ala, siya naginang sinaturan katan. Siya subay maagad. Di kita manjari lumamuddunan. Uno-uno na sadya, amuin, hipabat-bat ka to, halab sambahayang, amo sadya timbat batunta. Di kita manjari kumanap. Di desab kita manjari lumagdag. Bihan yan. Damikian in uno-uno katan kakahinang piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
subay raamo at tuwin urulon sing kita niyo mga katautay manghuran hakam Islam. Puas day nga nasabot yan to sing kita. Pag ingat sin ini sara atawa aturan yang hindo sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon in yakin, yaon in panayma, yaon na in pagsabunal, sarta yaon na in paglasa patuhan Rabbul Alamin, subay inikatan maputus sin pag-iyanon ka-ikhlas sin hinang. Hati niya karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bat amuinin piyang hindo sin Tuhan Rabbul Alamin, ha mga kataan daak niya, sarta piyang daakan niya, hipasampay ini katantan. Beda sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha ayat, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala ruhnan na wairuun matan-matan piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala dain sin tikmil masa timagna in pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin buat malaingkan in kataan dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala bang tungod pa pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin subay yaon maputusin ka ikhlas bihan hasupaya inyaon katantan, mamakbulin, uno-uno kakahinang sin, ipod. Bihanang kan naing kita, wang kita sumambahayang. Di pa kita makabasa sin, ini lang ta rukun, sin sambahayang, doon hayan, at tawa amuin, daing ha mga di man jari puklason, doon halam sambayang, biyan na sin suratul Fatiha, yaon kita dimhil perjanjian patuhan Rabbul Alamin. Unin perjanjian sing iniipon doon ha. Amin sampai in perjanjian doon dahon sampai pakamatay. Dahing hakabuhi sampai pakamatay. Amun ang kabtangan sin tiap-tiap magsasambaya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Kita kau. Bunal-bunan to dia Allah. In sambahayang ko ini. Iwan sin ini pagsumbay yang daakan mo at ini pagpanaog dugo dahil mga hayop hialal mo paghaji kabuhi ko iwan sin kamatay ko in ini katantan lilla ingin hawa ujot pamaranan ko ya Allah lilla ko harap kay mo hati niya inya biugso niya in ujot pamaranan niya patuhan Rabbul Alamin wayroon binin niya buat melainkan iyong sud patuhan Rabbul Alamin kataan. Inyad to mga katautay manghura na kami Islam. At inyan kamaksuran niya, ikhlas patuhan Rabbul Alamin. Amin wayroon kapinun mo, uno-uno hinang. Dindining kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab wayroon daruunhan, manusia makakaustumampan. Bangunin kabayan sin Allah ta'ala, amurain, jumatu, mga katautay manghuran, ha kami Islam. Naamo yan to. Na ini mga katautay manghuran, in pagtaat para Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatihon na to marayaw. In pagtaat na to patuhan Rabbul Alamin, ay para Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagtaat na to na pa, Tuhan Rabbul Alamin. Sabab biyita sin Quran mahamul dia, si maksi doon hay ni. Haparman niya, may yuta'ir rasula fakad ata Allah. Hisiyo-siyo imagtaat paraak niya, biya na siya sin nakapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayita, sabab inpiyang hindo si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukundain ka niya. Daing hatuhan Rabbul Alamin, in siya diaak kadya. Pagka siya diaak, in siya magpasampay sadya, di siya magpalabi. Di siya magpangdagdag. Bang uno na imbiyata sin Allah ta'ala, misanda masakit hibayta niya. Mayta, sabab bang niyari hibayta, mahayanat siya mga katautay manghuran, di mabayain Rasul sallallahu alaihi wasallam magtapok sin ilmo. Sambil biyayta niya, katimul ilmi mal'un, magtatapok sin ilmo, lalaknatun. Imo na mo na lumaknat kay mo, amintay manghud mo, naramo nagbak, pagkabus wala mo piyasampay kaniya. Hintay manghud mo na laong dahing hatiranan nakapuklas, wala mo misan piya buntol, piya amo. Bihan. Na ininikatan gumawa dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Amo sayan mga katotay manghuran, hagam Islam. Na ada pun intungod paparkala yaon, wajibin hukuman niya. Al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Amuin subay mo siya daakon, harap maun pa amuin kasabunnalan. Kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ruf amunin matarang hasara sin Tuhan Rabbul Alamin. Bukon ikaw yung nagdaak kaniya, ikaw nagpahati hadya, sababing piyahati mo kaniya, daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway sabing patutumtumun bihan, di siya manayma, ba't mga ikaw yung nagpasaula-ula ng hindo kaniya? Bukod. Ini ikaw nagpatumtum hadya kaniya. Wa ma'alayna illal balag. Ba't bihat yung biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma'alayka illal balag. Nasabab yan lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha umat niya, wa ma'alayna illal balag. Wairoon kapatot na tudunhan katantan buat nalengkan magpasampay hadya, uning kabayaan sin Allah ta'ala ipasampay na to, uning kalisuan niya ipasampay na to, himinang imano siya hariakan, alhamdulillah, sumulang imano siya hariakan, alhamdulillah, nakapuas kita. Habang man kita nakapasampay. Nang niyang paamu-amuhun lang ta, suway say sabihan mag-in patubtumun sing kitabihan, bang siya kong danan sinhinang niya, suway siya kaman magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinpiaw nagpatumtum kaniya. Bating niyang katantan, hikarayaw, mga katawtay manghuran, haaga ma Islam. Naamo yan. Na, damik yan, giyana pandunhay ni sintuhan na to Rabbul Alamin, dahil nga mga ayat, hasupaya tumarang tuod. Laong sinallahu subhanahu wa ta'ala, Qul, in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Baita isila ya Muhammad. Bang kamu laong batan-batan bat imbis saranyo malasa kamu magtuhan. Malasa kamu patuhan Rabbul Alamin. Na baita isila ya Muhammad fattabi'uni. Singud kamu kaku. Agad kamu sing kakahinang hihinangku. Doon kamu kataan simingud kumawa. Nabang kamu yan kumawa na simingud na. Yuhbibkumullah. Kalasahan na kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta wa yaghfir lakum dunubakum. Iwan ampunun na kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangaun kasaan nyo rang mga kakahinang nyo. Wallahu ghafurur rahim. Allahu ta'ala ra imangampun. Bukon Rasulullah imangampun matan. Tuhan Rabbul Alamin day mangampun. Iban baing ulungun in Allahu subhanahu wa ta'ala. Nah sabab yan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab kita niya na yung mga kasahabatan niya, bihad to katanin, kakahinang bang unuin hibayta niya, doon sila timututog, amin agad laung ta, ini bang kabayaan nila wihan, maagad, amo hindi na sila migdayng haamuin lauman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambilin kaybanan bang sila makatumtumbihan a Rasul sallallahu alaihi wasallam bisan sila yadto na ahli nila agun-agun di sila makatug sindum. Amuin mabaya sila makadatong pa Rasul sallallahu alaihi wasallam magtuy-tuy sa kaingatan nila. Yaon doon ha pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in amuin labayan palaon sin sulga mga katawtay manghuran hakam Islam. Nahasabab yan, kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga ini kasahabatan niya. Bihad to katanin pagmatuyo, bang uno, in amuin napadyato niya hinang, wala doon han, kaya sa ako pansing kaibanan, lando masusayang kaibanan, wala nakalamod. Nahasabab yan, hakita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila, biyaro ragbos, in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin nakaiyan na insilaon tausul ga na bihar. Ang kanabiyayta niya, kullukum yadkhulunal janna illa man aba. In kataan kamu laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kataan kamu mga umat ko na makasud na kamu palam sin sulga kataan. Illa man aba. Amura hindi mabaya sumud, hindi makasud. Naman jari doon, han makainu sa isab, hindi mabaya sumud. Hasab yato, mga kasahabatan ng suwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalu waman ya'ba ya Rasulullah. Inagi nila katan, isiyo hindi mabaya sumud, ya Rasulullah. Biasa kaulawla, sipatan kuno kamu,
insipat sila rin mabaya sumud. Qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. In lang niya sila magtaat ka, amo na yan, amin makasudsul ka. Unin hati sin pagtaat. Amin makad kahapyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala piyatan rang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sila tin makasudsul ka. Wa man asani faqad aba. Nalong niya hisisin nagamasyat kako amo na sila yan di mabaya sumud. Nabihan. Hati niya ada kita simbeitan. Amin wala na nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod paparkala pag-agama na inyan katantan di na kau manjari kumanap, di na kau manjari himinang. Bihan sa kaulaw lain katan wala na hinang sin Rasulullah bukod na lang mo dapat agama. Nasaway kita rin na tuyo magpalamod sinununo na pagkaradyaan guwa din nga agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamoy at itong mga kataw tayo manghuran agama Islam. Nasabab yan, subay na to, amuyin patutukon, halom sin bigi jantong na to, ini bunalon ingkatan biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab hambukin ni ring mga ini piangdaakan kato sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Kaysa niya pagtaat para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikaruan niya tasdiquhu fi ma akhbar. Bunalon mo ingkatan biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wailun pagduarwa. Bang niya kaya baita inyaun ang pamupiyag tuyuan dunhan madawhat muin karayawan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Labi-labi na tod bang siya wajib. Bang siya sunnat, naway pagduarwa, dihilan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan, tungbas dunhan, hamin himinang kau sin, sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, ikatunya biyita dunhan, istinabu manaha anhu wa jajar. Inhikatunya amuin tumangkis kau daing mga uno-uno na piyanglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab di kau langon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam manghikareaw kay mo. Tanto bang kau liang na hikakanginan kay mo. Batin siya rak sin Allah subhanahu wa ta'ala, insiyari magbisara ang bukon bunal. Insiyari magbisara ang bukon daing hatuhan Rabbul Alamin. Sibo daing guwa niya bang Quran imbiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atau hadis kudsi atau hadis inyan katandeng hatuhan na to Rabbul Alamin. Hikaupat niya, laung niya, alla yu'badullah illa bima syara'a ala lisani nabi. Iban di kita manjari magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala buat malaingkan subay sadya halom sinsara amin siara niya. Bihat. Siara niya, labay ring harila sindaak niya, amon yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakita kawin. Nahasabab yan, bangaon gimuha hinang, wala doon kaya kabtang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya bay takato, way na pagduarwa. Inyan di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pa iyan mo marayaw hikarayaw. Bang wala iyan sin Allah ta'ala hikarayaw, inyan kataan hikangi mga kataw tayo manguran. Hikangi inhinang mo. Inyan panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biasa kaulaula, in ikaw maingat deng hatuhan Rabbul Alamin. Yaon na jukop na yung Quran. Manjari aon pa kumuha doon haon labi marayaw rin sing Quran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amusan mga kataw-tay mga uranaka Islam na in pakaradyaan na to biyabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam khataman na to daing ha kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ininiring hatuhan na to Rabbul Alamin da sabab hadis biyaita dunhan laung niya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hisiyo-siyo in naghinang amal wala siya nakasudon hapyang daakan namo laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyan katan hisusulak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mana niyari tay maun. Nabang di tay maun sin Allah ta'ala in amal mo. Hauno ka mamusa mga kataw tay manguran. Duara in daratungan si manusia bang bukun sulga
narka. Bang tay maun sinallahu ta'ala palam surga. Bang di tay maun harap pakain. Harap palaum narka. Wa na'udhu billahi min dhalik. Magpatilibon kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala ring ha mga kakahinang bukon lamuda agama amuin hilukos si manusia hilamud pangayuan pahala pa Allah subhanahu wa ta'ala sin kakahinang sin manusia na murah-murahan ini papagbarakatun kato taniyo in waktu na to wallahu alam bisawab aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أكبر الله أكبر أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من